November ni som panga thotan ni ani a INP mezo channel clear tu te chibai le vek ule kan channel lo clear tu te zinga KIA le KNU soi chiang turangen na kan mule a Myanmar ram kan update tir lam khan mitam zokin kan chian lo teu tur nia kan ngaya piang mai kha thai ang token kan soi zau hlek thina kan chiang tlang thokhat tura kan lo ngai maya atoi zongin soila KIA ti chu Kachin Independent Organization KNO nuaya an nam sipai te soina ania Kachin Independent Army ti nani Kachin nam sipai te anni chu KNU hi chu Karen National Union ti na ani ve thunga Karen namlam anni ve thung an nam sipai te ero Karen National Liberation Army KNLA ti anni deu thina KNU sipai ti te poin an soipol ve nok bokani tin Karen le Karen ni hi ngai fin lo turania kol tonga Karen ni ti chu Karen vun sen ho ti na ania tuna kaya state an tia cheng ho soina ni ti chuan in ngen na pakhat sipai council lam thiza tero an mani Myanmar lam media ten lisan siam te ni ngot lo chuan han chan mai ngai na kan threlova in mai zo omngot mai kan lo ngai ven renganga kan riat vele kanon soi ve ngal don nia nimin lama kan puan tak ang khan te dim tam ship ak loi khwa a sipai sual ten mian pong sual thua khan minda township civil administrative lam chuan andem hle thu voin khan thuan chua ve ngal nimina kan puana khan kan soi kim lo hial zo ka lo nia sipai pathumin an lu khung khan a pasal chu sipai pani in bual ina hruain chuta chuan an venga ti chuan pakhatin anupui chu alo pong suala hetiang hian anin chhok ni om takania zandar som pakhat le som pani in kar vela ni in media then khat chuan an soya then khat chuan chumi ma zandar riat kualama hunan mangto ni in an soi boka tin chu tianga sual taka an ti hnuwa pong sual tok tu pasal chunga kutan thak zui boka an rangka chak zungbun te po sipai te chuan an chu sak le zel ni in voin khan an soyani Sakain region dipeyen township a wapa khwa naw nei tur clinica phurtu phongdo u charity group motor le a driver chu nimin chhun khan SSC sipai ten mongyo khopui lu dona an lo mana wapa khopa in hetiang hian an din muna soi anaw nei huna thlen dona wangin clinic pan puyania mongyo khopui lu na motor le a driver te chumin man sakani naw nei tur zok chu motor danga hlangin an chhuwa le a khwa thleng to an man tak charity group motor le a driver ero tun thlengin an chhuari talova kan hlo thon pui tak zetani motor hi kan khotlangin chiat that thil thuwa manatan kan mamo thin ema wangin theilovin khotlangin a kan leania motor dang leina po kan nei to chuang lo le ngal ati dipeyen township huam chunga hian terrorist sipai te hian charity group motor pahni an man to a chumi ma point September thla khan moyokung khwa a charity group motor pakhat an lo man to a tun thlengin an chhuwa le ti thom ommia lovani wetlet township a yuata chi khotlak lam yimado khobula suipan kung police camp po nizamdar som pakhat vel khan sipai council do tu pol pakhatin an ka pa hliam turan tam hle ni in an soi thi an omle omlovero an soi chiang mai theilovani November ni som pali nimin tlai khan Sakain region Yiu township huam chunga chongna yuatit le yua ain khwa in then khat an ha le nin voin khan an soya yua ain khwa hi Yiu tomato le kan tuma kongpui dunga om in somthum vel le kan nia he khwa hian in tinan tapa chumi nuwa yuati tong khwa utan mong in an tap le a an in ma motor po adar thlang an chuke veka ti chuan chongna khwa in khat le bong chota na an da bu pol da khom pathum an hal le ni in voin khan an soi SSC pai te chukal zelin yuatit khwa buddhist pui thiam te omna lo om civil mi te po an kap le mai ni oma ma se an van ne siamin tum an ka fu lo hlovani manila ma po khan yong le khwa le yimia chin khwa te po
an lo da prep to bok November ni sompali ni zan khan umiu khanwi nanti sipai council lamin veng lalatan an ruat chumi in an hala chutianga an lamtang venglal in akana wangin motor panga mangin sipai somruk vel tukendar nga bor vel khan an thok chuaka an lir theite chu luika ma hnu che in ke in yile chun khuwa an pana chutianga ke an kallai chuan pdf lamin bomin an lo bei ve thunga thile hliam za te ro chiang takin an soi theilo chutianga boman ma chon hnu chuan nga tayo khuwa lut le in an dap le a sipai somvel an hnu chia zui bok ni in a muna omte chuan an soi November ni sompanga voin chomadar somvel khan Sakain region huam chunga chau khetet kholama tangin SAC sipai somriat vel chu kongpui pa ngai po zo lovin an kala Masian kalna lama hian PDF ten bom kam sa an lo nei ta thova ei hi kong tum khan thadeu ani mele an bom kam an ti pu hnu chuan SAC sipai te chutlanin chu PDF ten an kap zuya som chuang chu an thinge ni an mu thu an soi Sakain region Mungyo district huam chung Ayado township Ainglia khwale nongchi ain marlama civil mi te in suwa samarok tu SSC sipai te chu Ayado Revolutionary Army ARA anti 10 November ni sompanga voin chun khan bom nenan beile ti hriatani sipai te chu nongchi ain keman khendon chi in heng ARA te hian an lo be nia soyani a sipai pasari vel chu an thi nge yan rin thu soin thiza chiang takin an la soi thei mai lo ni in an soi boka hetianga nongchi ain lama boman torle ta ka wangin mian chek na sa in an strict le hle ni in nongchi ain lam chuan an soi bok ni zandar kuavel khan makui region yi sa chu khopuya sipai council le an lam tang piuso tri polte patrolling na ya vei fak hong lam chu tatain khwale tet yuwa kho in kara bom manga be an ni le a thi le hliam pon om nualin an ringa SSC lam chuan ral thuam len te pon kap le chiam ni in an soi Mandalay region muku khopuya ngayan kempo ni min tlai da rukvel khan patamia PDF ten an vatong vele boka chutia an va be nu tukindar ni chhovel khan le u lama tangin ral thuam lian an kap na sa hle ani nimin tlai khan muku khopuya high school number 2 bula bom alo puak to bok tukin khan rengun khopui mun rang chi min dain mayan kung le tenkan chun township lama te bahan township lama te bom puak le hlom rengun khopui tan tapin township police somvel omna tra sung gate chu voin chomadar som pakhat le chan ve vel khan PDF lamin an vaka pa police pathuman thi ni in PDF lam chuan an soya hliam tuar te pon om nualani PDF lamin an ka tran vel lai tak chuan no pang veiwa ka om tak tlata wangin no pang ngai to in an du angin an kap le theitalova pathum chawan kap hlum man ta ni in an soyani azia lo deu khop mai kan soifo angin SAC lam tang ni ringot hi chu asual na om lo mai theya mani du thlanna ani maya ma se lam tang a om to hi chuan le lam mi te tan mel ma an ni ngal to mai ani venglal le dalan mai ba ka milar tak pon da thazel maya warning an pereng boka tukin po khan Myanmar actress zinga minglang tham ve yin la ti chen na bahan township chai ka san venga an ina bomba puak ta dur maya mi hring thi le hliamero an om lovani tu tenen mo chuan warning an pele photaniang tin voin chhun thau khan tanyen ta village santi mai Myanmaram chunga nam rang te culture von himna na mun bik an ruat July bula traffic point ta duty civil mi te hne na tanga poisa lo dil zia police te po ka an ni le a police pathum an ka fuwa pani chu an thi nge yan rin thuan soi voina renguna police kap tu te hi pian hlua ong pol te malak na ni ti in an soya SSC lampo an ter te khledona mipui lampo film khur le zual turin an cha ani nizan khan hlain township lama SSC lam chuan thalai mi manan nei nual nia soyani bok nepi do Okdada tiri township huam chunga
te chun khua le seta khomi kukhin mong yin le kuzomin le an veng lal uting win te chu ni pi do pdf tenen in contact ani ti in SAC lamin manan tuma chung zinga pahni chu an man thei maya kukhin mong zo ero an man thei mai lo awangin apa le an dor ngak tu te an man ta phota chume nu chuan ama kukhin mong yin chuan police nena ava in man tir ni in an soya ni pi do oktada tiri lokapa heng mi te an da meka tu ma mu an oi lo nia soya ni tun lai chu KIA lam thom wanga om le don tan ni in alang nimin pia atang khan ke man bei kha SAC lamin jet fighter mangin an ka pui ti kha kan soi to a November ni som panga tukindar ni vel po khan munghin township chunga om KIA tayet mo kem chu jet fighter pani in boman thak le ngek mai ni in khetet media le RFA te chuan an soya helaya an kem te hi an la lu lumem ti ero asoi thei mai bik lovani anti nizan dariat vel khan bamo township parabitra kan ro ta om sipai patrolling vei wak te chu URF pol ten an lo lam bun to ni tin tukin var ma jing lamdar ni vel tho khan indo township motai police camp po PDF lamin an hal kang chevek boka kem hanti lema buan khwar lai lok na ani arin oma chutiang pathum zinga pahni chu an hal sakani sian state chimlam an state capital tongchi khopui atangin karen ni state khopui loiko lampanin nizandar som le chanve vel khan sipai motor som ni vel an chuak le a karen ni lam hi an boy le viaw ange mo chu a riat thei mai lova voin lama chuan chanchin ala lang lovani moon state chai tu township pa sui geyu khobul loka nemin November ni sompali khan KNLA sipai tele SAC sipai te anin kap le a SAC lamatangin sipai parukan thia midang hliam tur hi pali an ombokani chotianga anin ka le awang chuan anin ka na che vela om civil mi zavel zet chu anral tlan le nia soi ani boka voin lama po SAC sipai te chuan ma an nor le mek ni in helama om te chuan an soya in dawna a hluar chhozel mai thayani Myanmar ram chung boina hi a in thuat hi plemaya ram chung mun rang ranga anin dawlain NUG le SAC po anin dawreng boka atu tema hian in nu do mai an tum si lova an boina he re ngal mai churin om lo zok mani voin November ni som pangatu khan NUG lam chuan thu chua siamin sipai council in metric exam endik tura anti an pom lo thu an soya sipai council noya metric result hi nakin federal system noya zirna changkang tak din ani huna an pom sak thei don lo ti an soi ram chung le ram pona mi ten an pom pui lo dan lo taka sarkar in wa chop ve mai sipai council kut noya education system hi pomani lo thu kan soi to a sipai council in check tura anti awanga metric exam an check na result po hi nakin federal system alo om huna pomani don chuang lo anti ani tin NUG sarkar education department chuan metric exam kalphung tur chu ram chung mi puiten than ti dan ber ngai tu in ma alak mek thua soi boka sipai council in kumina exam in chan lo chuan kumdang in chang thei to lawang tia mi avona po lo tur eng ma om lo ti in an thu chua chuan an soi lang bok SAC newsletter The New Light of Myanmar in a soidan chuan Japan Rama Nippon Foundation chairman Yohei Sasakawa le minong lain ti chu November ni som pathum in rin ni khan anin mutu a ani hi zirtop ni khan Myanmar apana tuntum hi sipai council in thune na ponglak nuwa Myanmar ramazin masak ber ni in yodo news chuan a soya Myanmar rama hian cholkar khat vele mo cham tur angin a soya ni minong lana nena anin mutum chuan tunai Myanmar ram din munte po an soi dun ngeya ani hi minong lanan thune na ponglak ma kha chuan Japan sarkar in Myanmar ram special envoy atana arwat ni in Myanmar ram alo tlo fo to ni tuntuma Mr Sasakawa Myanmar ram atlo hi Japan in minong lana palai ti apom hunnen ain nang ve kher bokani Myanmar ram Japan mi te ven hi man ngai ve tlatawangin
minong hlana State Administrative Council in Japan Sarkar tana palaya ruat te hi anlo pom sak tamai ni in Kyodo News chuan asoi azia lo khop mai hetianga sipai council palai Japan in alo pom sak le tamai hian Myanmar ram tana NUG malak na kal zel ramdang danga dor na hi angong thei meyangem ti achiang lo na a Myanmar democracy activist te chuan an dem hle ni March thaliam ta a Tokyo khopuya Myanmar ambassador pahni ten demonstration naya CDM anzom ve khan SSC lamchuan Myanmar ai o palai an ni na aban ngala an ni po hong mai ngam lovin Japan sarkara hum himna an deal zuya chu po Japan sarkar chuan thatakina phalsak ve maya Myanmar ma boina siam lova demonstration nei tu te chunga SSC sipai te thil ti dan po adem hle a Aung San Suu Kyi telin zel tang te chua tir turin le democracy kong an zo le theinan US le ramdang ang bokin o chu chua ve ni ma se voin thleng hian US le ramdangin SSC an sanction ang chi sipai council rek tak zong hi chuan tha ala tho mi lo ni in Kyodo News chuan asoi boka Japan mi puite po hian Myanmar mi puite an lainat zia an lan tir na sa ve hle thina chati chung chuan SSC lampalai chu Japan hian alo pom sak le ta thovani Japan Special Envoy Mr. Sasakawa chu November ni som panga tuken khan Arakan lampanina chuak ta a situ ya thleng to a AA tele SSC te indona wangaral tlan hote Muslim ral tlan hote le Arakan National Party leader tenen anin mudona ni November ni som pahnia achung thu an rela kum som pakhat chung zel bangzu tura an ti tak US khwale tuimi Denny Fenster po achung thu an rela tangani thuma liam nu voin khan an chwale ta thut mai ni in US ambassador Louis Purichard sona chuan soi SSC lam chuan Denny Fenster chu chuin a hne na an da to a kata ratangin US aron panang atiani Mania minong hlana nena nepi do anin mutum khan Denny Fenster le midang tang chua tur chung changan soilem lo ang khan media then khat chuan an soya ma se then khat chuan Denny Fenster chua tur thu an soi ngei ni in an ring boka an nung zok hi adik ngei na rin Myanmar ram boy kan soya pianga kan ril ruwa ngal chu PDF teral thuam nei lo thu hi nia NUG po hian engma ti sak theilo lo ti to kan boka NUG la chu minong hlana chuan borua ka sarkar mai ani alo ti ve boka chu tianga ti tur lek ni takin sipai do tu te tan an chemuang ve em bok ni ina ngai theiani PDF lam hi anan du angaral thuaman nei lo wangin an hne mai tur po an hne hlei theilo pha fo mai ti media tangin kan thre thina CDF lam po in ral thuaman nei lo wanga an hne turan hne lok lo thuan soi kha a oi viawani November ni som panga voin khan SSC sipai atanga CDM lama in leta mipui sipai tia invo civil army pol te chuan ral thuam leina an sen so le truk zeta ti hniamani theinan mani nge ral thuam cheran tum thu an soya mundanga tanga lei hi chu a hau taklu tuka khuarei mani nge in tawdel dan kong dap hi a thaberani ti in project A1 tia ral thuam siam chua an tum thu an soya chu project A1 mang chuan tuna an sen so le ruk zet hi akiam pha don ni in an soi cheng noi sang rukan sen na noi sang khat chau an seng don ti na ni project A1 hian PDF te man tur ral thuam siam chu thoi atuma an hlo thlin chuan NUG in code of conduct tia sipai dan alozam thataka zom tu te chau an supply photang ti an soya tuna hian maba ko takla ma se mi puite thlop na le tran rual na in kan ti hlo tling ngei don ani anti pisu chi chu akhongai thlak viau maya sipai council lam chuan case rang som pakhat lai mai an or tirania chung zinga chuan sang ni le som ni election campaign hun lai khan NLD campaigner te chu a in ma chuakin kutalo vaya covid wang lai khania chu covid dan anjam ne na in kal ti te case a hian atela a case or hi a ho zonga ngai tu chuan ho tak ani hlom anda khan lai na room a walkie talkie local ti te khani boka churam chunga thillak lu khapna dan le communication dan manga case file ania
heng ram chung thil lak lu khapna dan te communication dan manga khesan kalpui zel thua voin November ni som panga hi document engkim da kim vek tura anti ni ania ma se chutiang lam da lovin ama pisu chi nge yen tongka ma chuna tum ti tukin khanan soya chuwangin kar le November ni som ni le pani khichuan ama nge court ma inlanin ukil te thu soi chhon ni lovin ama nge yen court ma athiam thu asoi donani he case ni thu hi chu December ni rokhian ti felvekan beisei ni in court lam chuan an lo soi ve bok ole tuntu matana Myanmar news kanan ti chwa thei chu khati zong kha ani a clear tu ten atop khenga min lo ngai khak sak le wangin in za chunga kan lo me